Komisi Bentaban Kentiu kasap kapong jonggi kena red hak jing lek kai football ka Peer for Right Academy ka badai ka slam ajing kai nak benda ki kena red kan sa ajing kai nak benda ki kena red ki basong basa apo riboy nak benda ka grassroots football habe kran bu nong yalam kate ka academy ulai thu ba kate ka jaka ajing kai nak benda ki kena red kala ki ustad bah ki babun ki benta da ka bakala yo ru ban pha ya ki rang yelek kai ban legislation benta hagi club ba pair jongkari India kini ditunggu ini play dengan kasih macam kai namda dikena bersama masa po Kariboy district kalau halal kena mengikuat promote yang grassroots football hapo Kariboy district kumbalang mata kapia pa football academy kalau kau ini sistem macam kai kabalakio habaro kibenta kumbapi yang kebaro Kenika academy nilayo menpa players sebagai state last time kembali lawan di press conference kita di klub ISL keba nampak Hyderabad karena jadi player Joni menjadi mentak klub joki pati klub mau ban sebagai state kiba lawan menjadi player ini kita players dan ini nampak academy ini kiba asa Kibagina idol segi klub jangka asam nak kebentar menyebut yang kali po asam. Kini ketinggalan jangan dikasih IJK ke jani hang ni hampo Shillong kalau ai jumpa sipun ikna bersama masa hampo kini time jang ke Shillong ibu kowe. Dia kembali ini babut ikna bagi one admission ni ka academy ni kidi ikna kiba na kidi ikna kiba one kiba nasi jengai aku nasi bawa West Coast Hills kita di bawah nampak Jante Hills but kita di bawah nampak Riboy District kini kita di bawah nampak ni kesender jenis nampak Shillong kena kiba wan kuliah tak sini dia kaya pelong baik ni ben seng lihat kat selama jengkai dia Riboy kalau benailah dan dia kiba pat kiba sah nampak Shillong bagi dia lah yang kena kabuk siapa yang kena jengkai ke bapakah ka jingkai nalu ka grassroots level kenapa kembang itu benda ba ka football hi ka professional game nimna su no maju hikai nimna su maju mi badan kendayo ya ka proper coaching de halo kini kanong la sing di ka selama jingkai bagin ai ka proper coaching di kena nadu ikna pasosnan hadu ka prasnan kente bercendam de dak jingdan jungi jong kali academy di hapo Riboy kan ada sipun ke platform yang kena ke banati ke district bagi dia mentang ke baby league ke selection kan ke baby league boleh ngong selection nama ba nak kalian jong academy ni tunggu ban sepulong ya ka baby league how kini ke benar ke bansawan de kini ke ding ba ke ka kabuksian kena ke besar po Kariboy district bagi dia yo mentang hakum kini league de kombolong mata ke PFR Football Academy ke dan poka television jangka Shillong Sport Association. Telah kini kena ya dari kena berdebit siapa pun nanti nampak Riboy. Kiyo punya mental untuk first team jangi kemudian kiyo kita ke platform ke bah kamhe mah ke bah kembang itu ke platform jangka Shillong Sport Association ketika we ke platform ke bah lah benketil kena benjalan kena syakalawe ke jongki. Kebar kalau bah tapi apa Football Academy kaya sementara hak Women's Football League pada penjat dekat Shillong Sport Association keban sedang hau ni benai banwan tidak kajundang jangan ni kaya selama jingkai jingin dia Riboy karena kan ajung tu si bolu kena kentai kebadan dekat sub kapang dan kentai ke district begini yo sementara hak ni ke Women's Football League perkunjuru ya kiwe league keba ke academy kaya sementara tapi apa Football Academy kemudian bagi sementara tak hanya buat jelas kemudian kembali PE hakilat football berhak di social media berhak Facebook page ni Instagram page ni page mbak yang kini ke academy ke bah lebih sementara keleng sekiwe bagi jelas dia kembali last time ni wan sementara hakalasnya dilawan harus saw sampai itu puasa dia kini ketika benda keba nginang players yo sibon di kata platform aku bikin experience dia ba kilakai bagi players di mana jongka jelah de kini dia syaka kabuksia di kena bana tisha Riboy district dengan keduru iki ba
bagina snotu kai kejumut baka kai kejumut jungi ba ni seng yaktika senten the kini ka senten bagi seng namda ka hapo bai kanong hapo umbang kepada hapo sumet dia kini Islam ai jingkai ni pilih haka khalai tarik jong penai ni but ya kapor yang seperti dari HWD bagi admission kemba personal represent kadang ke offline registration kadang ke online registration ketika dah kebagi WhatsApp jika ketem jadi how number pra ar san rio kendai pra lai yawi pra but kendai pra rio ar we san ar san pra